بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسرق 101 برنامج أنك سوريها بفرنا مرحبا. मेरे बस आगुन में नाकी के बारे में लानी आगुन में शेख साजिद शेख मेरे कमादो तहमेती ಅದು ಮೇಲೆ ಆಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮೀ ವಗುತುಗ ವಾಹಕದ ಕಾಲಾನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು कीर्ति गुरवान एन तो कीर्ति गुरवान की आगुन में के फै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगुन में ना केवा दिव्य फै मम्मी फोथा बेहे गोतो वाहकद कदर फुरतम सवाल का वाणी कीर्ति गुरवान के तारफ आगुन में ने विधान की आदे कीर्ति कुरान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह सुब्हानहु व तआला गे एम्मे मैं इलाह सुब्हानहु व तआला गे हजरत गे एम्मे लोबति कम बड़ खल्कु कम गावा अलगन में नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे मच्च जिब्रील अलैहि सलाम मेदवरी कुरवा बाबा लेवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुल अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी कीर्ति कुरान की उम्म की अलकम कम गलबाफा आदमी कीर्ति कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाल वाफवनी एम्मेहा मिस्तकुन हिदायत कमगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवनी रमज़ान की एमहे कीर्ति कुरान बावाल वन मसरे मिस्तकुन व हिदायत कमगा आदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए कुरान वनी मिस्तकुन व शिफा कम गया मिस्तकुन व रहमत कम गलवा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन तिमंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुमिन तकुन्ना गे मच्चा कुरान के जरिया इन रहमत शिफा बावा लबमे एमा कीर्ति कुरान के तारफ कद्दार अल में नेगे मिदानी ए कुरान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुल कमा अलगन में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चन इलाह सुब्हानहु व तआला बावा लेवी इलाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुल कमा अदि ए कुरान अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरिहा वडागे नबी वही के मलाइकता जिब्रील के फान का दें अलगुन में तेरेगा वरबार फतंगे बुहरी की कहादा फता एकम को मी दुनिया का मी उरिहा फता का कीर्ति गुरवाना मी अलगुन में कीर्ति गुरवा मी फै हास वेगंगे बे हास सिफता के दिविगम वाक अलगुन में नगे इंगे एक बाय कांतता हिस्सा को देवदात अदे दुनिया का वजूद व बेफमी व हुरिहा फता अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी आदम अलैहि सलाम फोनो विदुवहुम फेशिगेंगोस मियादा जहेंदें दुनिये गमी वजूद गवी हुरिहा फतका खिलाफा तफात खास कंकमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्ति कुरान गल अव्वाफवे एक तेरें तीन नुकुताय का अलोन हमा अले अलवाला नेम फुरतम कमका कीर्ति कुरान की ए फोटोगा एवस शक्के नुवता हकीकत खिलाफ एवस वाह के नुआ फोते कमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कर वाफा फोते ए फोटो हकीकत खिलाफ एवस एकामे फाह कुरवे तो बलंग मी वेत वेदिया साद गारुनु गे तेरेगा इतम मी मसे के कोफवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कर वाफवे अफला यतदब्बरून अलकुरान एबामी कुरान में दुबिसना फिक्र न कुरानी है वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा एफोय ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूंगे हिम फरातकुम बावा लगे फते कम गवीना मगीना गुनावेगम वा खिलाफता एबाम हुन इफतुम फेनोनी है एमा कीर्ति कुरान दिबगम वा एम मुहिम खास सिफा की हकीकत खिलाफ एवस वाह के इफतु गैस फनु देवना कमका मे कीर्ति कुरान के खास सिफता का बलाला इरुगा दुनिया का एवस फोते नुए ए फोता एफदा फोते गेनाउमा चैलेंज कुरेफवा माने की मिफदा फोते गेनेस बलाशे निकन कुलदाना वेगम वाकम वाना मिफदा चैलेंज कुरेफवा एवस फोते नुए कीर्ति कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबनी कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतुना बिमिस्लि जिन्नीना इंसी एब्बायको अनेब्बायकन एही तरिवेगेन मी फद कुरान गेन मसह कुरी कम गाविया सबन कुलदाना वेगेन वाकम नोने एकी मी फद मतेवरी फोते गेनौमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एहिन आयत गवही कुरवाफवे तिमंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाबा लेवी मी फोता तियाबामी हो शक कुरा कम वानमा मी फोतगा आस फमी वाफदा एम सूरत वेस्तियाबामी हूं
genes balasha ehma mi qiyamata jehenden demigenwa challenge mifada ebbes fotega mifada challenge gen asfeno ehma mi kirte qur'an demigenwa khasa ehen sifai ad den aw fahunu kutaya ka kirte qur'an demigenwa khasa kama balala yaruga Allah subhanahu wa ta'ala jamin wodigan fawani qiyamata jehenden mifwa rakatari qur'an kama inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ila talawhi qur'ani mi qur'an bawal bitiman ilahi adi mi qur'an rakatari qur'ani westiman ilahi ema ebbes uni iture genewme neti bawal bunu gota rakatari qur'an ma khasa fote kirte qur'an ema mi duniyage ehin ebbes fotaka libege nuwafada khasa kantatake Sheikh em fahunti faha kolli nukuta bi giyamata jehendem skuruwan rakkatil kurevigenne wani mi wara haas sife kama algoda visneni mi mikama begotun itur tafsiren algon mena deda ade Allah subhanahu wa ta'ala miga kurin islam dina kurin bawala fattaka khilafa Allah subhanahu wa ta'ala miwani kirte qur'an qiyamata jehendem rakkatil kurawani kama mi jamine wodigan nawafa ade emme furihama gota mi kirte qur'an rakkatere famiwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge macca e kirte qur'an bawalawa nimunu duwahum feshigen mi vetu vediya saada garunu ge terega duniye matiga evves duwahe gosfaye noe kirte qur'an hiddas mihun eki eka netigen dia mane ki midiya saada sateka aharu ge terega huriha zamane gaves huriha ahare gaves huriha duwahe gaves kirte qur'an hiddas mihun duniyege tibene awon men hama for the sake of argument misalaka mi bunalani duniyege huriha dinte hege mihun etanaka jamaa fa emmen hingashe ebbaswama emihunge din fotta andala duniyege huriha fottake awon hama challenge ko fami bunani muslimun fiyawa ituru ebbes bayaku nuwane eba mihunge foin oiggota genevene eni muslimun fiyawa ehin diintahuge mihun naki mihunge foin hiddas ko gamule bayno eya khilafa muslimun naki komme gawme gahe muslim gawmutahuga adi muslim nun gawmutahuga wesebati bikirte qur'an hiddas ko faita million bay em alugon menna mi misalaka bunakama wanama efada halt dimawejjekama wanama Saudi Arabia ge hori hiddas mihe noni Indonesia noni Malaysia noni Egypt noni divehi rajya Pakistan India China mitantanu gatibi hafizun genes hama esafakan aturalafa faharaku ayate kirte Quran feshen gos nimenden kiyawa halon menna edduwasteregon dedduwastere kirte Quran hama eki ekachchakan ambura genewe eha mien nun to rakkatere korewma kiyege emme furi hama gotuga ehma kirte Quran rakkatere korawwana kama mi Allah subhanahu wa ta'ala jamin wedegannevi emme furihama gotaki mistange hittaho kirte Quran rakkatere korewu shehem guruwan eha ma fotaka vir guruwan eha ma fotaka vir mi guruwan kiyewunga makkama behegotu guruwan kiyewun algonme me kiyewagotu kiyewma behegotu naspawa habartake kobad ade Allah subhanahu wa ta'ala tin sifai bayan korawa fave etin sifain sifali begenfi mihaki gelleni begenwa viafariyaka kuram gelleni begenwa viafari nukura mihege gotuga wanaki ena ekura viafariyaki ena hagigotuga ves duniya akhiratuga faida wana viafariya gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawani innal ladhina yatluna kitab Allah hama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala gefokkiyawa wa aqamus salata namadu qaim koy وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية انتمان الله سبحانه وتعالى إبامهن رزق قرب تكتم فعلوا يسرق هيدا قرامهم أولئك يرجون تجارة لن تبور إبامهم إدي قلني وجن ندابي فاريك إما الله سبحانه وتعالى فكيوا ميهن نكي emihun na hagigatuga ves duniya akhiratuga faida qur'ana bi fari quramun dabai devana kama kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ful qur'an ve iqra'ul qur'an tiyabamihun qur'an kiyawashe fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi wa tashafi'an li ashabihi
e Qur'an annane qiyamah duwahuga e duniya matiga e Qur'an kiyawa mihaya shafaa'at teriwane mihe got echchege gotuga shafaa'at teriwamuga maane ki e kiyawa onu mihaya heyo for koddene Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga enaya mi azabun duru kodde manota enan hewga minwar kodde uma maseke Qur'an echchege gotuga kirde Qur'an annane den tinwana kamaka alwan men badalma نبي صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة الله سبحانه وتعالى فتون إما أقرب كيا في ميها يبس أنا به يوكمه أدي مي هيوكم ديها هيوكم أفضل بيجين به تيمان كلاجة فان حديث نقرأ ما ألف لام ميم حرف ميكي حرفك هنا كما كو ألفك حرفك لامك حرفك ميمك حرفك معنى komme akuraka diha dharmaya thawab inshallah dibegen ebade adi hama egota Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya hadis pul qur'an fave al mahir bil qur'ani kirti qur'an didiko kiyawa tajwid ge hamatakun duniya mati kiyawa ule mihun qiyamat duhu ga wahushi ma'a safaratil kiramil barara mati veri vegen wa malaikatun naikige e hadis ge fawo kologa nabiyya sallallahu hadis pul qur'ani udagula ekko e qur'an kiyawa ule miha vedde ajure mane ki qur'an kiyawa miha libe ajura adi e undagula ekkon ekan kurati ve ena libe khasa ajure ehma mi kirde qur'an kiyevi malwan benna libe mativeri daruma ya thawab na miswala fa halgon men kudu kudu break fa den kudu swada kay ki kuriyata هذا بريك أف أقول من عن كايسوا تكاين كوريدان شيخ مي أقول من نفعني الدنيا بحياة دولار باي بفلون النوتا باي كودينا غروان كيوا بارو باغت ديبه باي كودينا واغت كي غروان كيوا كه واغت نو ديبه ميغو تبالار مي غروان كيوا أولي ميهكا غروان نو كيوا ميهكا هوري تفاوت كي كوات ade tafatu ge waha kalwan men dakala yaruga alwana hi wani hama emme munasab wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge du fulun e tafatu bayan korwa fa hadithen alwan men zikr kolliya hai rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful korwa fa ve mathalul mu'min alladhi yaqra'u alqur'ana duniya matiga qur'an kiyawa ole mu'mina ge misala ki mitanga menani furta mu'mina ge waha mu'mina ge misala ki kamathalil utrujja niyandure ge misala ريحها طيب ان يندرن دواني ميرو وهي وطعمها طيب ادي ان نيندرو غلاني وس ميرو رهي معنی کی انگ بیر فوشا اترفو وس ریچ دن نبی صلی الله علیه وسلم قلتان قل تفات قروا حدیث قل قروانی ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن دنیا متی قرآن نکیا وای کا مؤمن هم انگ مثال کی كمثل التمره کدورگ مثال لا كمثل التمرة كدورج مثال إيجي فوني راها هوري إكمكو إيكو باهن ندوي لا ريح لها دن نبي صلى الله عليه وسلم كوريغا صفة دبي مؤمنون خلافة دنيا متيغا مؤمنون تريغ همene مسك كورا بيرفوشون مسلمون كما دعوة كورا نوتا مسلمون غوتا صفة جهه مولا منافقون مثال جسواني مي دحالة هم ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن دنيا متيجا قرآن كيوا ولا منافق ميها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن دنيا متيجا قرآن كيوا ولا منافق ميها كمثال لك كمثل الريحانة غاندا كولي كمثال غاندا كولي كهنا ميواني غاندا كولي ميرو وسدوا القرآن كيوي ما بيرفوشون إكام فنان يبهوري ما نيجي إكامكو وطعمها مر ايغا لاني هيتيرها معنی کہ منافق میها کے اترے مول خراب ہوئے فہوتی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مفہو حالت کان حدیث کل قربانی ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن اج دنیا متی کا قرآن کیا نول منافق میها کے مثال کی كمثل الحنظلة کہ کوریے کے مثال دسانی ایک کوری کا نور ما بڑوا ہے وطعمها مر ادی ایغا لانی هیترها
මේ අලුගොන්මෙන් හතරු හාලතක බාලකම වනම මුස්ලිම් ගොතක බේරුෆුෂුම් ෆෙන්නන් දුනිය මතික තිබේ මිහුම් බෙහිගෙන්දා හතරු හාල එකකි කුර්ආන් කියවා උලේ මුමිනේ අනකකි කුර්ආන් නුකියවා මුමිනේ අනකකි කුර්ආන් කියවා උලේ මුනාෆිගේ අනකකි කුර්ආන් නුකියවා මුනාෆිගේ මීගේ තෙරෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුරිහාකම වෙස් රංගලවානකම හදිස් කුල් කුරාවා මිවනි දුනිය මතේ කුර්ආන් කියවා උලේ මුමිනා දෙවා Sheikh මේ අලුගොන්මෙන් දැන් වරබඩ ෆෙන්න කම මේ හතිම් කුරුමුග මේ රාජ්‍යග මේ කුදින් හතිම් කුර රදි රෝද මස් අන්නර් එම්එම්එස් වරබඩ හතිම් කුරවේතෝ මසේ කුරේ දැන් මේක වකේ මුද්දති ඒගොත වර වාක් දෙකේ හද්දු හුන්නේ කුරේ වේනි තින්දු හුන්නේ කුරේ මිකාද බෑවර වාකත මේ හතිම් කුරුමුග මේ ශරෝයි ගොතුන් හාස් මුද්දති ඒතෝ අද ෆුර්තුම් කම කාලවන් මෙහා මිකා මෞදුක සුවාල් කොල්ලායර්ග අලුගොන්මෙන් ගේ හිතන් ආමකොන් හම ආරාමි සුවාල් තහකි ගින ෆහර නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සහාබි බේකලුන් සුවාල් තන් අලුගොන්මෙන් නබියා කොයිගේ ජවාබ හොදා ෆහන සුවාල් එම මි සුවාල් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මා සහාබි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් අම්ර් ඉබ්න් අල්-ආස් රදියල්ලාහු අන්හු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරෙවි ඒකලේගේ ෆාන විදාලවනි තිමන්න සුවාල් කුරීමේ තිමන් කලේ ෆාන සුවාල් කුරීමේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කිහා දුවහ කුන්තෝ කීර්ති කුර්ආන් තිමන් කලේ ෆාන කියවා ඛතිම් කොන්නීමබි එහිඳ ඒකලේ ෆාන හදිස් කුල කුරවියේ සාලිස් දුවහුන් කීර්ති කුර්ආන් කියවා නිම්මාෂ එහිඳ ඒකලේ ෆාන විදාලවනි තිමන් කලේ ෆාන දෙන්නවීමේ එවර අවහ තිමන් කලේ ෆාන කීර්ති කුර්ආන් කියවා නිම්මේනේ එහෙද නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුල් කුරවිය එහෙම විදිය 30 දුවහු මානක එම්මස් දුවහු හතිම් කොන්නිම්මාෂ අබ්දුල්ලාහ් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි දෙම්මස් තිමන් කලේගේ ෆාන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාඩුග දෙන්නවෙන් තියවරෙස් අවහ කීර්ත කුර්ආන් හතිම් කුර්ම කුලදානකන් තිමන් කලේගේ ෆාන ගෙබහුට්ට එහෙද නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුල් කුරවිය එහෙම විදිය හජ් දුවහු කියවාෂ දෙම්මස් හම එක්කල ගොත අබ්දුල්ලාහ් රදියල්ලාහු අන්හු තකුරාරු කුරවීම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුල කුරවියේ තින් දුවහ වර මදුන් කීර්ද කුර්ආන් කියවා හතිම් කොෆිකම වානම කීර්ද කුර්ආන්ගේ මාන ෆහම්මුග මුඳගොතකෙන් හුන්නානේ නේගේනේ දැන් අලවන් සුවාල් හිතන් අරෆාන් වනි සුවාල් ෆයිදාන බයි ෆාර් අලවන් අඩේ බයිවේ මිසාලක බයි සලෆුන්ගේ බේකලුන් එද්දුව හුන්වත එරෙන් කීර්ද කුර්ආන් හතිම් කුරවා ෆුරි වාහක අස්තු මී istisna halatta ei khas hekankamge musuma guligen anna khas halattawge bekalon egota kiyawa vidalwana ekamaku alwana mitunuga wahaka midakani aamuko qur'an kiyawa ulen muddata behe goto khas tibuna misak roda mahore ade roda mahuga behen anna khas hekankamge musumuge wahaka alwana midannani ehmai e halatuga kodko tafatu degen ebade ennamas aamuko alwan men aamu diri ulumuga kiyawa uleruga emme rangalu muddate gotuga ilmere vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme furtama Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu e devvi irshad salis tuwas nuata emmas duhoge tere kirte Qur'an hatim konnimu mika malon men dalil libe en hekkaki asla ekade faanu umuruge fahu koluga hudu ekadege faanu khabar debba heburi Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu timman kadege faanu undagu wiye fahun egotuga timman kadege faanu demi hunna eha madu duwas kolege terega ekkolon ane kol kirte Qur'an kiyawa ema ei emme rangalu muddate gotuga faha kolleven then අලුගොන්මෙන් රාජ්‍ය ගවස් අදි බයි එහෙන් තස් ෆෙනේ මේ ගුරුවාන් කියමුන් දායරු අදි හතිම් කරමුන් දායරු ස්තදක දුහා සූරතෝගේ දශුගේ සූරතෙන් ආම කොම සූරතෙන් ඉම්මා තක්බීර් කියු නොත අදි හතිම් කොන් ඉම්මා හතිම් දුවා කියු මේ කොම්මෙන් අලුගොන්මෙන් කරන්ජෙ කාන්තත්තකෙත්තෝ අදම දෙසුවාල මේ එස්වාල ගොතගමියයි ade miha mahasako mi muskule umuru furaga be fulun wara boda kongule suwale bay be fulun na bisni fonnani mi duha suratun tiriga surat takiyar takbir nukiya kama wanama adi khatim dua gotu galwan men mashhur ko mingi fonna dua nukiya kama wan khatim kurun kam kam nuane ek malwan men astu mika masalta hama min kuran jeni sharwi mingano alwan sharwi gotu mi masala balala alwan men fennan onnani no ta alwan mi masala dirasa koldiruga alwanda ilmerin dakka fur wahakatakum fahagawi khulasa ko bunakama wanama mi duha suratun tiriga mi suratoga takbiru kiyumge masalaga mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibain safu ko soriha ko sahha magunna aspainen ekan kale fan kore bekamaka adi sahabinge bekalon wisekan kore bekamaka aspainen eme furtama wes
ekahalakkame korevekama mi tarikh elwerin vidalowani makka ga qari weringe terem bay enamas mi dhaif sanadakun as pawatima ekan egota nukurun ilmwerin em bodange shad debani ade devana kamaka mi dua ge wahaka alomena fennana bay mi mushafta chafkofa hunna eruga fahatu ge bove khatim duae war diukon onna duae eka madina mushafga e dua onnati ki nufennana alwan men e ma hisabu me salwan men ge sekundiga isnad onna ngalo kanne kiwegen bay ba mushaf gore faana ba mushaf kan hunnani kommegas e dua ya be hegotum wahaka dakka dakka manama mi bunalan oti mi e dua ya ki bis nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi kibain sahha magun aspa dua ennu adi khatim qura'il kommen kiyan jehe dua besno eti bay abebe fulun nisbak kofai bahuri Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ehna maves evis bay midirasa kuraba miren dhaif kuraba den mi gota mikan kuram mi jehon sahabe gotuga boda beleveni mi salafun ge bekalonge kibain adi khas ko sahabin ge tereng Anas radhiyallahu anhu kibain sabit wa kame mi Qur'an khatim kon nimma eruga ebekalon dua kuraba mi kurevun ei sabit kame gotu galwan mennenge meboy ehnam sabaki e dua ijabu kuravum ga bagutte gotuga bangil merin vidalwe ehnam khasa ko masida e dua kur nuko fikama wana ma khatim nukurewen kama dekon e ebs aslen kam she meharmati program ni mala gadi gawefa ni malam mawdu'a be gotun kiketo bunala warkurko ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful qurwa fa ve khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu teban geteren emme heyokam bodu mi hunnaki kirti qur'an ungeni e unganna de mi hunne em algon men masake kuran eba jehe kirti qur'an ungene tajweed ge hamatakun kirti qur'an kiyawan e kirti qur'an ge maane detega visna fikur quran adi algon men ge kiyewun taw ge terega namaz ge terega e kirti qur'an rangala kiyawan den mi nimal lugotun ham bodalam beenumani ibn hajar rahimahullah ge bas pole kallege fan vidal fe al maqsud min tilawati al qur'an al amal bima dalla alayhi kirti qur'an kiyewumuge maqsadaki kirti qur'an dalalat qura kantattakan amal kurme ehen kama wanama algon men mi kiyawa kiyewum algon men ge amal takun dakkagen e kirti qur'ana amal qura be gotu algon men begen diun ei kirti qur'an ge maqsadaki Sheikh agolmen program nimmadani Sheikh agolmen debi wagut kortaka shukr ada karamu agolmen ge medu program nimmadana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh